And I'm here, baby. It's a dog to squad. Back from the dead like a Superman. Yeah, it's your dog. If you feel some type of way, fuck you. Except bafethu. Yeah, we're back again with another blind date video, ne? Ila siyapheka bafethu. Yasidlali, yashisa. I'm with my two people. Here. Except bafethu. Sure. Ni sharp. Yeah, rule number 1 and number 2 ne. Antshela namagama, antshela ukuthi nihlala kuphi ne. Siyaqala manje. Ngicela ngawe my sister ne. Uthaphe yakho umuntu onjani? Umuntu ogezayo. Yeah. Abe clean. Okay. Utlepila my sister, utlepila. Sure. Udescribile nina exactly. Yo. Fana. Right. Uphethiswa lapile mfethu. Why voice ali sweet biyana ma. Let's hope uthona le voice awu mfana yo. Lapile jo. Itype yakho umuntu onjani? Itype yami. Mntwana, itype yami mntwana. Ngize voice yakhe mntwana. There's no need to show you. Yeah, qhubeka mntwana. Uzongikhohlisa nemibuzo wena ngijaka. Okay, my sister. Yini red flag emfaneni kuwe? Umfana ugcoke i-skin jean. Why umfana ugcoke i-skin jean? Like, come on, skin jean. Mara vele skin jean mntwana. Nge-2026 skin jean. Oh, come on mfana. Kufuneka ama-baggy clothes mntwana. Yeah, zakithi. Qhubeka mntwana. Funeka ama-baggy clothes. Yini red flag entombazaneni kuwe? Mntwana ish. Lo mntwana si red flag mntwana. Yeah, i-red flag yini? I-Avance mntwana. 7-seater mntwana. Icolo yonke indawo Western Sea mntwana. It's everywhere mntwana. 7-seater mntwana. Yeah. So mangifuna ungitshela kule Avance ngeke uyigibele wena. Ana lutho ngentshaka wa mara mfethu. Ukanamela Avance uyibona yeka simfihlise konke yangi. Nemophethe ngendlala. Ejo. Company ke Johnny Walker ke tla ba metsi mfethu. Company ke Johnny Walker mfethu. Yona la Avance tse dingwe wa di bona e tla menu wa ka nna. E tla lesa di brick le ka moa go tla irang. That's lawley mpa. That's lawley. Yeah, thank you Rukwini. If you don't get it, angisazi. Company ki Johnny Walker. Say okay fine. Yini green flag emfaneni ku? Yes. Into ethandayo ngomfana. Shangazi ngizothi ngiyazi. Mntwana zenza ukuthi mntwana akhiphe izinto zokuthi mina siyimi zona mntwana. Yo. Mntwana ngiyimi green flag lo mntwana. Kanti wena wayemfresh guys. Ufuna thini? Ufuna thini? Okay, wena yini green flag kuwe? Mntwana SEC we matching mntwana. Uya mntwana mina ngithi maybe uya mntwana. Mntwana uya mntwana. Uya. Yeah. Mara if asuyi 7-seater. Uya man. Ngiyabuza noma ngiyangitshela. Ngiyamtshela ngibuza if asuyi 7-seater. Uya mntwana. Kena ngwami mntwana. Type yakho. Ngiyakeza. Yo. Ngiyakeza na. Question. Yo. Ngitlola tsona ngisho. Bo. Re damana fetse. Okay. Wa sukile. Ngishoro na cheat. Ai singiletswa aya ba ka Zulu ba kentsila a kwatlola tsantsila ya. Yitela tsa ke kendi mare. Okay, my sister. Ushoro hlopi rehab ya ohlala. My sister nka betha 360 ya matla ba nka ba re bonana ne ka betha 360 ya matla no tlo bona cleanness. Cleanness ke dilo tsa ka wa ga fela tswela pele tja. Okay, what's your body language? What?
body language. Love language or body language? Love language. Kangatile la. Kangatile, love language. Okay, fine. Kangatile. What's your love language? Physical touch. Physical touch. Your pet. What's your love language? Fiber-conolistically feeling. What? Fiber-conolistically feeling. Yeah. Angithi uthi physical touch, mina fiber-conolistically feeling njani. Ngisho ukuthi uyachama ngalesilungu Msho kanjalo. Manje yabona sha kubeka njalo. Okay. Fade ne. Nyonishiya la 5 minutes ne. Uyombuza anything that you wanna know. Share the mic. Uyombuza anything that you wanna know ne. Nika yena. why mina? Zira. Okay. Hello my sister. Ako pampatamelo tu. Wena batamela. Wata ko hemele pila. What's up, man? Yeah, sharp. Oh, I thought maybe right now you are for the street because I'm put sorry na ke bya. Mara ka go na se tsong putse seat. Ke sharp on top. And no bya I'm feeling more comfortable. I feel like le batlile ne ke le butse nka re nka le kwala. Like, sharp. You see in the heart is that door. I wanna ask bring the bya you are close to the heart. You I can bone feel jwang the heart feeling. wena? Ke bone bya heart. There's no need to wanna heart. So as long as I You can bone jwang re na le feel monyako? it's my heart, so I'm owning it. So like I wish I can take you inside my heart and close the door. Man. Ska batamela too much ngikha snacks. No undoing no. Undoing no. The 5 minutes like bona ga ke tlo ikhatha no. Sorry. Ke nka snacks. Sorry. Oh batla ukhatha di camera ka nna no. Opposite. Yo, opposite ga ke nka snacks. Ke nkhanqa bafethu. Yeah. So ngana ba batamela mos. Not too much. Go batamela too much no. Yeah. I Libile can't know him. ke kentsa nya ne batla maybe ke sontele nya. Ontshaba ka marapao. Na kids. I said Jovu. Maniga, you didn't ask shit. Can't be ungafuna ukucover anything. Ba ampe tutoring o ke mtlhaba ka marapo ka rena ke na nama no tsantse nna ke struggle mpetsi So ke ana go thick mpetsi mara ska bua bjana ke mtlhaba ka marapo Ke bolela ntho ke a se marapo ke nama utlwile rare o utlwa le wena ko batamelo wa utlwa motse se utlwile rare mara ifela re dance la pele. so usho ukuthi mawuthi yakuhlaba ngamathamba usho ukuthi wena ufuna abantu abajimayo. Yeah. Oh ka rena no a ke gym nna no I go to the gym. o tlo nthusa Wena o tlo thusa motho. wa go sa go tlo nthusa mfethu Feng. ana nga se khone gym ke le wa Ura scout Mo kwena le pula. ura scout tlhaba ka ke marapo. fela ku lifta aponyana ra re le da go di ma stadium ku lifta aponyana ke mo ke gymante ska bua bya ke imagine no la pele ja Feli. So far ngoba bewuringa naye umrate angaki out of 10? 3. Why 3? Is 7 iva. I red flag. You mean uri ish. Athi type yami. Yo. Noma ngamboni nje. Akaqaqi lo muntu. Wena. Are boy. Mara wena umrate angaki ntwana? mina ngithatha izinto ngenhliziyo ntwana mina ngimrate ntwana kuma yang 8 ntwana ishuthi le yang 8 akhona ntwana ishota ngami ntwana ukuthi 10% ntwana tsona so my ngimrate 8 ntwana Umrate 8. mina uyithape yami sisami noma ngekho ithape yakho ne yes yeah Uchazwe yini ukuthi umrate 8? ntwana zonke izinto esishilo ntwana yimi ntwana Zonke izinto esishilo. ama-big clothes bu-cleanness ntwana leyo ukuthi yena uthi mina ngimnukela snacks ntwana ufuna ukuchaza amakhamera makasikholapho chubeka njalo Afeli. ntwana if ngabe nginuka snacks ntwana ngabe ugcoke imask uzibamba bamba impumulo ntwana Ecava company.
mina ngicabanga ngathi le 7 ngifuna ukubhekisa ngabantu yabo. Bofuna ukuthini ntwana? Bofuna ukuthini? Le 7 enzani? le 7 ne uzokugaya man qeda ukukhumula ama blindfold. Anye ngimgayi like KDZ. Sharp, qhubeka. Yeah. Kuningi kulomhlaba. Bathi ngi3. Oh. I don't know bafethu, like, comment, share bafethu. Mina ngiyapheka, nina ni like and share bafethu. Abona ukuthi lapha bafethu kashisa. Subscribe bafethu. Take us to 10k bafethu. Take us to 10k by end of March bafethu. Just give me a young 3k likes for this video bafethu. Yo, Young 3k. Mina young 10k la. Kanti young 10 is doing ngani so? Young 10k. Yo. Yo. Oh. Emang beka. okay, faded eh? We're going to count down from 5. We are going down, count down, eh? And then mangithi 2 ngiyafasulula, ne? Yeah. Mangithi 0 ngiyajika ngibekana. So sheba kwa beka le 5 4 3 2 2 1 0. Odla kamnandi mfana wami. Odla kamnandi ne? Aze wambi. Oh! Ngiyadlala uphila shango. Ba re ladies first, you can understand. Kan ke tsona lo tse le thibetseng tsona tse. Is it like when fresh? Ba kana lo tse le ntse re di tse serious ntwana. Wa bona moloto anya ka batho ntwana. Na sa dlala ntwana. Lo mama ka bona manama mo marampithu wena marampithu. Mara ke sematsatsa. Simatsa se sefe. Batho ba ba le di-chips ba tshwenya yo. Oh! Batlo le mongata. Why? Ke batlo ho bona. Unchami ka matlhosa ka ntebella ka matlong ha o pi. Yo. No fresh. Na ke fresh. Ke fresh for batho ba. Le wena o fresh for nna ka se Ba ona batho. Ha tuna ba. Oh. Lady fair. Emang beka. That's cute. Yeah, no rinta. Because no sitse ke tlapele Bona go nka sheba. re Ka re nka kwala VM. Kwa la vele cause wa re chusha ka ofela rena mo. Yo. Yo. I heard that. Oh. I heard that. Bafethu, Yo. subscribe. If you don't subscribe, you're gonna miss these bangers. You're gonna miss these bangers. Every weekend we're dropping these kind of bangers. Damn. Yo. Ntwana. Usazomgayela yathu. Ndana ndana. Ngayibamba ne. Ngayibamba le 2 ntwana. Angayibamba le 2 ntwana. Angayibamba. Anhle kazi kahle fanele ngenzeni. Ngiswitch amanamba ntwana. Switch amanamba ntwana. 0 kusho ukuthi Abana le 2 le ka disel. If ayizwanga kahle ile ngimnika yona ntwana manje. Oh. No. Ntwana. Umgayela yathu. Ngikale yathi. Wena la 7 manje. Futhi akasatholi nix. Oh! Ngidizeli. Yeah, vele ngcono ngoba uyazi. So manje bafethu ikhona something osafuna ukuyazi. Hayi no thanks. Yo. Would you want a second blind date bafethu? Ngifuna kanjani mfethu kushisa so umuntu usigqokela ama track suit yakhona Kuphinde kuluke kabi la njengoba kungalawuli. Akayisho kahle ntwana ugqoka ama track suit kuyashisa lento leyo ufuna umoya ntwana kushisa so ugqoka i track suit Into yakabayo. uyazibekile uma ngisondela ukuthi man lesimele asile siyama normal makasikhola lapha ngithola because YouTube izosibhena because thina is sharp mara sisam umuhle ne ukuthi leo ukuthi thatha sha ukuthi thatha thola phela njalo Yo bafethu. Mina ngisazi bafethu. Just thank you for watching.
Sekanana Tuma, sekanana ka nna. Nka se o boledise ke fetsa mo. Nka se o boledise ke fetsa mo. Nana ke nana ka wena. No, ke bona ka O na le bona, ke tlo brother. boledisa. Nka se o boledise. Ke bona ka nka se o fakela Ha ke nahane stress. ka wena. A le nna nka se o fakela stress. Nka se o boledise ska wa. Usicefu ngokwakho. Yeah, because now I'm not okay. Thank you for watching our video. Please. Please like, comment, share, and subscribe. Yo, a per buona lino.